นิลาทุสุงไงฮอเจ้าเสนบอนเจ้าวินิลาพาทลัมเซปเทมเบอร์นิซิมโกซิมปันนีมอนเดนิคุอินจงนิลาทุสุงไงกิดูฮิตีทุสุงไงตาวฮิตีไม่ได้คอมบินฟอร์ซอไม่ได้มิลิเทนส์รำไปทิงกอลฮอลสเตทฟอร์ซอนกูคิฮอเจนนักขุสุงซัดาร์ฮิลส์กังกุยดิสตริกบุงเตจิรูซับดิวซันฮุบสุงอาทางบุขุสุงซูอันบุลูวินอินฮาลวินนูนิจะขอลงดิมกุมสมงาเวลมิขัดไวฟอปูเซกินลงดิมอินชีนาอันตัวนัดสุงา Committee on Tribal Unity ก็ตัวอินสังเตอินจุดบังอาจอนฮอไม่ได้คอมบินฟอร์ซอทีมอันสนุวีนูนิจะขอลงดิมชัวบ่มินอาเซขานาอันมูลิมฮิดานินกิเซยฮิติอาคุกิฮอดสุงาไม่ได้ทิ้งลุยมีขอนกาเลตูลไอบอลคุมจิงเซลเล่ไอท่าจิงเซลวาอาตุมเบียกิไว้ปูนดิงา separate administration ดิมันกับบอลุฮีฮัลโหลเทโลฮิตายตินจง Committee on Tribal Unity นอพงดาวิน State Government กาเลตูลอสุตังเจ้าตาโลเซวิน Government of India หงกิคุมวา State สุงกิไว้ปูนหัวปันอหินลาวาดันเลมุลฮอพัตาหินจิลหาสาดิงงายฮิติน Committee on Tribal Unity ก็ตัวอินอันเฮดซาอุวี Chief Minister N. Biren Singh also audio tape องคิสุทางนงเงิน Biren Singh และตัวสดฮอนสุจิจุงจังทูหอให้ก้อยในดิ่งทิลท่าท่านับพุทธอวิน N. Biren Singhอามาตาอินจง Cabinet Meeting นี้เวนก็ว่า Governor ปาจงนี้เวเจนอันกิมูปีฮิตัน Suspension of Operation SOO Agreement Withdraw Bolding Unified Command Biren Singh ขุดอาก้อยดิ่งกูคิดที่ Separate Administration ปีเหลาดิ่งมันพูดกำสุงสุเกเหลาดิ่งNational Register of Citizens NRC จิลหาสาลาวดิง Border Fencing ไกใจดิ่งเล่ดิมานดังพเบบจงอันบอลวินอิเซียมที่อันเบรนซิงอินอทิลทุ่มหออดีอา Unified Command อคิเปโลวาฮีเล่ไฮนาเปดิ่ง resign กิบอลดิ่งทุทางอันชัว Opposition Party อาคูนา Congress President MLA Keits Megachandra นันดอนบุดินอเวลาดราม่ากิบอลคิดโกฮิโบเวตินพงโดเอไม่เลยนุปีเมราไปบีฮอนจันทร์จุนอิมฟัลคุปิสุงา Chief Minister เชน่า CM บังโลเล่ Governor เชน่า รัสบวันเวลาไม่เซลอันคิดเดวินกิพินนาอันบอลวินเมราไปบีฮอนหุนามา CM บังโลเล่ รัสบวันลุดดิ้งอกุดเจวิน police on เทียร์เกสันคับคุมวินอันโนเจวีสุชีเมราไปบีกิพินนาบอลฮอจุนมันปู DGP เขลโลดิ้งชุเล่อิมฟัลไพจำสุงาไม่ได้ทิ้งนุยมี Village Volunteer ดานาหอกิมันเทโลดิ้งฮิตินกิพินนาอันบอลวีManipur government in Gamsung Tulela ho apat lauzen Manipura school hall e college so ni sung September ni sim ko tu ni khole jing ni kho September ni sim so ma dingin suti holiday in a phongdo tawin sule Manipur University noya postgraduate exam zong an vochon tawvi September ni sim ko tu ni kho chun mehle student son muncho min ki phin an bolovin imphal khupi sunga ki phin na bol ho chun a chief minister pau N. Biren Singh anaki mu piuvi chuchi meile student so chun gale tul su be loiding le education boilo hila achi zom video deina a ki phinna an bol hidanin ki seye thobal khu pi sunga ki phinna bol student so chun thobal dc gate a India flag kita chu anala thau vin meile ho flag salitorit atio chuchi flag chu anata do tau vi ai la ni langin police son anala thau vin India flag anata do ki tau ve kiti Government office kita ado India flag alada uva meile flag akhai do ucho India government azabo lo now India milesa akigel lo now opot chet na khada hi Chief Minister N. Biren Singh in kukite thagam na dinga apon la anunga duo tha bia Manipur gam sunga sipai ho zo si chunga mopu na Unified Command athum na chunga Kukin pin an don buduvin N. Biren Singh in Unified Command athum chu anil kal naw le aphat salo naw thu ho na phong do win chuchi N. Biren Singh to gun chu thildang je hipun kukite thagam na dinga apon la an ho suhat be ding anop je hibo vetin kukin pin phong do ve chuchi Unified Command demandable chu law and order thulela ho sim hoi na dinga athu ma hipun mai lai thing loi mi ho akithu pi jing na ho suhat be na dinga Security force ho chunga anop do bol theina dinga Chief Minister N. Biren Singh in Unified Command demand an bol hitin zong kukin pin phong do ve N. Biren Singh in kukite thagam na dinga apan la an ho zo si chu amale aman an ki phon do na audio tape ma ko na ki chi sela head do hitan
ชุดที่ฮิจิจุน embracing he power tu dinga fit lo hing lo hil hitan government of India in ku kite thagam na dinga embracing in apan la an ho chunga wholesale na agang thei pen in nei loi hen tin jong ku kin pi na phong do ve ku kiten me thei ho khut a hesu gen thei tin tang ka thu o hitan ku kite ka so cha thei na ding wa atum be akhe ki vai pu na ding tai lo cho alam pi dang om ta poi embracing in athanei na ho chief minister panmun atha ka sia gale tul hi ki chailo hilding hi tin jong ku kin pin phong do win chule demand phabe pa bolovin hi ho chu hi le akhat na embarrassing chief minister hi na ko na la do ding ku kite thagam na dinga achon na ho chunga khulchil na nei ding ani na unified command athum chu pe loading athum na ku kite dam le bit a om na diwa separate administration pe ding chule ali chan na ku kite ki thana hole ku kite gal jam tam ta om lo na mấy thầy mi phalo got na pe hiu hen tin ku ki in pin government of India hinga nge na na bolovin sule justice akimu ka sia ku ki tian pan kala jing ding hi tin jong ku ki in pin phong do vi mấy thầy CSO ko komi hon Indian Security Force ho Central Force ho chunga ngo na abul khumova Center Force hon ku ki ho akithu piu ve tia ngo na abolule kuki ho mangcha a government of India in meilei ho chunga gal abolu dana asayu chua KSO general headquarter in anadon budovin zothu bulebal nei lo hibo vetin aphong do ve meilei CSO ko komi hon center force ho kina an bolova kuki ho chunga action na lalo wa chule kuki ho na to so jingwa hile ninga sunga nakipot do diu hi gina an bolu a hi kokomi ho hen meilei thingnoi mi valley based insurgent groups ho to phata ki thu khom hi dan ho KSO general headquarter in phong do win chule a thingnoi mi ho win ku ki ho chunga akhan set na ho sel khuna dinga kokomi in Indian Security Force ho Central Force ho gina abolo hin India government chona abolo hin kokomi hon achi sa zunisim gate sangni le somni le thumni kho a ku ki the chunga gal an phon do war declare an abolo hi tai tin zong KSO general headquarter in phong do ve sule meilei CSO ko komi hon aki khop khom naw wa Manipur police so meithal sangup le meichang lak nga wal an ki chom do ho koimana pe do thei loading hi tin an phong do win hi chuna vet sa chu hi le chuchi police so gal man cha chom do ho la chun ko komi ho zong apang ve ti aphot chen na khat hi tai tin KSO general headquarter in phong do ve KSO general headquarter in demand phabe an bolovin meilei thingnoi mi arambai tingal hole meiteli pun ho dan puwa koiding unlawful organization of phon do ding le kukite gam sunga state police son operation abol ho nga sa ding aji chu chutabang operation so chu state force ho to meilei thingnoi mi ho ki thuwa an bol jiu hi chule meilei thingnoi mi ho akipun khom naw korkom ho to meilei CSO ko komi ho aki wizop naw chung chang thu ho a government of India in kholchil na nei hentin KSO in ngena an bolovin izemta hi chi di manabol ho government of India in asu buthit lo wa hi le KSO general headquarter in kukite damle bit a omna dinga na sata ki phinna ki bolding hi tin KSO general headquarter in aphong do ve Committee on Tribal Unity ko tulam kaine in September ni sim ko tuni ho chun kangui khu pi a mi pi ki phinna masrali an bolovin kukite atumbi a ki vai pu na ding Union Territory demand bol na le Assam Rifles so chun do hi lo na ding in demand an bol ve tula hi kukiten wangset na ito jing lai ta o hin Thina tu akibe jingin more khopi to kinaya h mongjang khumi khat gotoi hola chi a ana ki holmo pa jong ati sign mu do hi kitai Thina tu ta chapa let kho thang hi zanima sa September ni sim ko ni kha meilei hon an tha hoidani na kiseye hi chi thil so ho aso do nungin kukin piti no palin thupun an bolovin lokun gamchi gamlen koiman abol thailo ding adi a govazang h mongjang bi bungjang mol pheile zangoi ho koima gamla a wado loading in an het sa tawve chule zantha chun wangserum ta in kuki chapa khat meilei gam sungan thlailut kha in segmai vela a buffer zone garian kho khel kha jin meilei thingnoi mi hon an that tawve Thina to ta chapa lam kholol mate hi Assam regiment pensioner khat a hin modbung khumi a hi chule zriba ma kuki village volunteer ho mili ho
mấy lấy thình nồi miêu nè left for lẹ mấy tay combine force on ambu sa bol wa na tha ho gal hang san ta chapa mili ho thilung cho sum pi lam ka hin povin martyr cemetery se ken muna ki vui ding a hitaw ve thu so chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawin mang pha